Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Aw, sa dino ti papa naman akaw, nakapeles kamay. Adda pa pananmikin ni Hector, tatang. Kasta ka day. Di ka unay agpakarabi Un, tatang, mabiit kami laang. Kahit ayan nga rod ni Hector, Umay pay laang, tatang. Umay naksukunan dito balay. anak ko. Di mo ko maabusuan ti kinasingpet di ka ayan-ayat mo. Awan ti makunak ni Hector. Un, tatang, amok dayta. Saan ko mat nga abuswan? Nasayaat nga rod no kasta. Nalpasan ti klase ta, friend. Agawid tan. Un, agawid takit yan. Taamangan no agur-uray ni Hector ije balay. Ha? Apay, sa dino ka diti papanan nyo? Birthday ka no je katrabahuan na. Iso ti papanan mi. Kasta ka di? Amangan no kayat mo ti sumurot. Saanan? Amangan no makaistorbo aklaan kada kayo ken ni Hector. Unay kamatan. Saan mat? Kan may sa, ado tayo amapan. Ay na, saanan, friend? Da kayo latan. Numaminsan tun. O sige, adalatakan ka. Nagpintas matan day taritos mo, friend? Kurso na taklaunay ti kolor na. Regalo ni Hector daytoy. Kasta ka di? Ay, imbag ka pa'y. Nakasingsingpot ni Hector a boyfriend mo. Kat dayta ti pagyamanak, friend. Ta nakatumpungak itinasingpat kan na anos a lalaki. Ken saan la dayta? Nataer ko nam Saan mat onay anataer ni Hector? Kan saan mat ajay kinataer na tinangayatakan ko na? Nagasat ka talaga, friend. Ay, kaanon to nga tamot a makasapulak iti lalaki akas kan kuana. Ay na, saan ka nga agapura? Dumtang tulat na. Ay, sapay la kuma. Tanoaddan to, kat kas kumamot ka ni Hector. Sapay ko ma. Oh, imbag ta nakaumay ka dito balay, Janet. Ay, maboring ak namin iji balay. Isa na panunot ko ti imay ditoy. Mabiit laang nga rada, agtimpla ak iti Diyos. O sige, dituyak laan, friend. Oh, Hector, si Kamat. Wan ana. Jakon inya bisukan ka nga umayak sumarungkar. Tapno masorpresa ka. Kanayon ka, kasta. Di mo ibagbagan no umay ka. Tapno makadalo sa kumamot ito'y balay. Di ka din nagmisuot. Sana bale. Adawit ko a cake para ken ka. O ala, umunag ka nga rod. Apag iso, adda ni Janet. Adda ka doon taamangan. Janet. Nasayat matanda ka. Wan man, imayak ta maboring ak namin iji balay. Kasta ka di? Ana. At ito imot ko a cake. Duwa dayta Dayta may sa lukatam. Timat may sa para kan ni Tata Andong kan ni ading mo. Ingatangan pa'y datatang. Wan halangan mo ta si kalaeng. Ay na, agyaman nak nga rod no kasta, Hector. Awan anyaman na. Basta para kada kayo. Oh, tatang, adtoy, agpalas kayo. Kalpasan na. Kanin niyo jay cake iji kusina. Ay, nabasbasag. Ba't nga may nagpig sa tito daw? Huwag nga rod. Imay itay ni Hector, tatang. Adda awit na a cake. Dua, kinlan min ajay maysa. Imay ngamin ni Janet itay. Nagsingpet talaga jay kaayan-ayat mo. Awan ti makunaken kwa na. Sapay ko tagtalinaed latta tinasaya at a relasyon yaw. Ne Hector, ti kayat ko aparaken ka. Wan, tatang. Amok, saan nga agbaliw ti kinasingpet ni Hector? Nasaya at nga rod no kasta. Lakaya kon, ana. Kayat ko, natalgid ko mati kasasaad mo apanawa.
Ay, unay kayong tatang. Saan man aday tatibag pagayo. O ala, agpilis kayong kitin. Agyaman iti panang itulod mo kanyak, ha? Awan na nyaman na. Si kakit dimat. Ay na, pasensya kan. Diyak pa'y nakadalos dito'y balay. Sana parikot day taan na. Amo mo ta sana ka na arte. Agyaman na ka. Dapat nga minaskan nga aramidak iti balay. Ah, kasta ka di. Sige nga, Rod. Mapankalatan no agdardaras ka. Oh, nagkapwa manang? Narabyan ka. Adala na panan mi kini Hector. Wow! Nagpintas mo tanday tabuok mo, manang. Kasta ka di. Agyaman na ka. Iso tinapanan mi itay. Talaga na singpat ni Manong Hector, ah. Man-manon tikaskan ko, na. Wan iso ano maki-boyfriend ka. Pilyam tay kaskan ko na. Ay na, friend! Nagpintas matan tabuok mo? Impariban mi kini Hector idi kalman. Ay na, makapaapal ka talaga, friend. Dati ka na tirigalo na kanya. Gaputa umadanin ti kasangay ko. Ay, kasta ka di? Nagpintas pa'y takulor na. Maibagay launay kan ka. Agyaman ak, friend. Ay, kayam. Di mo liplipatan inton sumaruno alawas na. Kasangay ko day jay. At dalabasit pagsasangwan tayo. When friend, di ka madanagan. Umaya ka talaga. Alangan mo ta saan. O sige, sumrektan iti klase ta. Amangan numalit na. Nakababa inti maungtan. Hello, Janet. Ayan mo ngay. Umay kan Wen, umaya ka talaga. Mabiit laang atag palusak paymat. Kalkalpas ko lang amin ang nagdigos. Nagbayag ka. Ornusak paymat tibagik si Kamat. Anyat amom, ang mga nadamakitak agbapo dita. Unay kan, day talagwapo ti sapsapulam. Umay kakit din. Itay kapay nga urayan. Nangan ka din ni Janet? Saan pa'y pakanat ko ma? Nabartag matang. Nalaos ti Bartok di gayem mo. Ate na kami pa lalaki. Wan nga Rod, saan ka nga aginom itikas taonay Padwa ta amang itulot kini Janet inton madamdama. Di ka madanagan. Sa anak mo't nga uminilungkat. Makisang sango aklaan ka dagiti kagayem ko. Ngam sa anak ka magtagay. Alang nga Rod, asikasom ida. Ay na friend, nagadun tinainom mo. Gusto day kan, nagbakwar ka pa yan. Bebe, lang, anak. Kabalak tibagi. Kasano ka ba ilam tibagim? Kat di mon ka ba ilam timagni? Kabalak. Agawid akto no. Madamdama. Itulod da ka, friend. Sana bale, adamot jilugan ni Hector. Iso ti aramatin tayo. Agyaman ako kasta, friend. Madamdama pa yung itulod ako. Wan, aginaw kami labiit. Kalpasan na, itulod da kan. Sige. Panawan, dagpailahan dito yan. Sige, aginaw kami labiit Ay na friend, huston day taara. Hector, agyaman ak launay Awanan nyaman na. Itulod na kalaan. Tani, di mo mutan kabagalan ti bagim. Ay na, nagadumat namin ti ininom mo, friend. Naginumak ka pa ka. At ang amin parikot ko. Ha? Ay, niya ti parikot mo. Awan man ti mo. Nagtakal ti parikot ko, Ana. Anya ti parikot mo, Ana, friend. Parikot ko. Ano kasano maagaw ko ti atensyon ni Hector. Hindi pa gustuwakan ko na. Yung sikat ipinili na.
Anya ka din ti sasawang, friend. Bartek mo la dayta. Nakainumak ng puso ti pagpagak. Ay na, Janet. Epekto lang tinainom mo dahita. Ala, iturog mo pa eh. Mausawan kan tumot lang ito madamdama. Ay, sika, anak. Kano yan ay break mo ni Hector? Janet, Mabalin ka di. Pagsaritaan tanto day tabanag, inton saan ka na nabartag. Saan anasaya at itang ibagbagam? Intun mauman ni Hector kan ka, syaktun ti sublat na. Janet, pangasim. Gusto ko madaytan. Agi na nakakalaan. Sa nabale, tadandani tayo na Jubalayo. Oh, manang ana. Apay nagmay saka agtugtugaw dito eh. Ur-urayak ni Janet. Ngam aldawan kat awan pailaan. Ah, kasta ka di manang. O sige, orayam nga rudlatan Tamapanak mo ton iti klasek. O sige. Janet, mabit lang. Ada ka matgayaman. Itay pa'y ur-urayan ka. Oh, apay nga urayan na. Mabalin ka di adi kasarsarita. Friend, anya ka dito mapaspasamakan ka. Awan bibiyang mo. Manipod ita. Di nakawawagan iti friend. Nawatam? Anya ka dito parikot mo. Awan matiam mo kabasol ko kan. Tulong kaya. Di mo ka di malagip di imbagak idin tulod da ki balay. Kunak no bartak mula day chay. No kasta. Talagang agayat ka. Iti kaayan ayat ko. Ala, gusto ko manday tayo. Itay pa'y lang agsangsangit ka. Diyak impagarup ang maaramid ni Janet kanyang tikas jay. Nasingad kami nga gayam. Di ka agdanan. Saan niya agbaligi ni Janet? No panggap na dadagilin ti relasyon ta. Awan mati amok ka nagbidotakan ko na. Talagamat niya awan. Nalabit niya umapal kun ka dayjay. Kaya't na matagikwa noon niya tadakan ka. Saan arumbang tikas jay? Agumura latan. Kunak no bartak na lang dagitim bagbaga na itintulod tayo di balayda. Ngam iti kinasaritak iti pagadalan. Kuna nang agpayso ka no amin dagitim baga na. Nga agayat ken ka. Ala, di mon panunutan dayta. Kas iti na ibagakon. Saan niya agbaligi iti panggap na amang dadaal iti relasyon ta. Oh, itaman nga may kayo manan, friend. One friend, ipadalos ko man dahi ti kuko. Ay, awan parikot iti dayta. Dayta lagayam. O ala, agtugaw kayo. Oh, Hector. Iji ka napintas atugaw. Nakababahin mitken ka. Agyaman na ka. Apay kaslalim mukmag ka. Hoy, di nak manasaran. Amang ano, jak dalosan ti kuko ni Ana. Si ka Kun kunak lang dayjay. Si Kamat. Ala, dalo samkit din. Amang ano, maibos man ti oras mo, gapo iti pa nagistoryayo. Ala, agtugaw kalat taditan. Agulimag ka. Di nak disturbuan. Hi, Chris! Oh, Managpariband. si Kamit Gayam, Jeanette. Ala, umunag ka. Agtugaw ka dita. Lepasak lang nga dalusan to'y kuko ni Ana, ha? O sige, agtugawak pa'y laang ditoy. Ay, big shot ka ita, Iso nga agpariban ka. Oh, Ay, wana, big shatak. Sana kasi di daduma dita, apag kukwartaan dalaang ti lalaki. oy. Abay, akas tamat yan ti panagsasaom, Jeanette. Katpud numat. siyak ka diti paspasagidam, Janet. Katasino pa'y kuma? Si kamat latad dadita. Awan ti amok anak kabasulakan ka. Oh, No adaman nagbidot, si kadayta. Apay, di mo ka di amo apakabasulan ti apal adakas. Apay, anya kumatiadakan ka ngawan kanyak. Tapno umapalakkan ka. Umapal ka, gaputan na singpot ni Hector. Kan matultulungan nak no kasapulan nak. Nagturad matan ti pakinakam mo amang ibagay ti kasta kanyak. Apay,
Masigurado nga agnanayon ti relasyon nyo kini Hector? Janet, anya ka di ti parikot mo kada kami. Amom, agpaiso timbaga ni Ana. Adakkel ti apal mo kan kuana. Hoy Hector, saan ka di asyak tiim mo na nga inaram mo? Ngam idinakitam ni Ana, kalata nagbaliw ti riknam kanyak. Agpaiso. Sikatin mo na nga inaram ko. Ngam di kan intuloy nga arman. Gaputan nakitak tinaalas nga ugalim. Ket nakitak mo ti ugali ti babae asap sa pulag ken ni Ana. Anya? Janet, sapay ko mata masarakam tumutan ti lalaki nga agayat ken kay tinapudno. Iti kasta, agsardangan ti dakes nga apal mo ken ni Ana. Kasta mo ti sakit tinakam mo ken kuana. Oh, anya, Janet. Agsao ka. Saan ka nga aguli maglata na kasta? Gapula ang itidakis nga apal mo. Intulok mo ang madadaal ti panagayam ta. Sige, Chris. Baliwak tulangan ti umay. Ay na? Dayjay agayim mo, Ana? Dakkel ti nagbaliwan na. Gapo iti dakas nga apal na. Kabalan na ka naguraan, gapo kini Hector. Ay, wan nga ron. Di na payin kayat nga awagak iti friend. Ala, bayamon. Saan mo latan nga kaskaso? Makaamiris tumatlaeng dayjay. Isunto ti umuna nga agkid daw, iti pamakawan kan ka. Yo, Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Naim Lonely. Oh, si kamat gayam, Rosami. Umunag ka. Umay ko la bisitaan ni Annalyn, manang. Aguray ka nga rod, taayabak. Annalyn! Bumaba ka dita! Ada ni Rosami! Anya ayatar aramidan day ta babae. Ay, jakman amo. Kachachat naman siguro na yung boyfriend na. Oh, kasta ka di manang. Insan! Ay na, nagmayat matanda ta kulay ti buok mo. Bagay ko kaditi adda highlights na. Bagay mo, tanapu daw ka. Agpa-highlights ka matana. Iti kastoy akin ang isit ko. Anyalangan ti langhak. No kasta ti kulay ti buok ko. Ipakita man kit iti picture niya boyfriend mo. Ay, ala, ni manang. Chismosa ka talaga. Ne? Imbaga manan ka ni Rosa, may nga da boyfriend ko. Jak amo a sikreto gayam dayta. Sige kitin. Kayat ko ang makita ti nga ti boyfriend mo. Nagawidan ni Rosami? Wen manang, intulod ko ija paradaan. Apay nga minanas kan nga isikreto nga ada boyfriend mo. Uyawan nan tumanan. Amo mati ugali day ja babae. Nakauy-uyaw. Uyawan na ka, katawan mo't boyfriend na. Day tangarod kat. Isu siguro asaan ang maka-boyfriend. Gaputan na uyaw. Kat bayam Kan, papintas papintas. Ngamawan mo't ngarod ti boyfriend na. Gary, babe. Day tansamot cellphone mo ti kadate. Pasensya ka Han. Adala replayak. Saan ka kadi ang makadlaw? Inidap ko ti cellphone ko. Taipaay ko langon ti oras ko kan ka. Anggam si ka? Day tamot cellphone mo tin into na. Atay ta. Imbulsa akong ti cellphone ko. Naragsakan? Anyakit din na ito ahani ko na ya. Jack amo na talaga nga ay ayatan na. Wano saan? Kasta man ang tibagam? Siyempre, ay ayatan ka. Kasanumat namin. Ado ti sabali akachat-chat mo. Gagayem ko lang dagi jay.
Mabit lang, ha? Agor darak iti kananta. Anya ti kayat mo, honey? Manang, kita mo? Anya dayjay. Agayam matandagari ka na Rosami iti Facebook. Kat, dakas. Saan damat nga agam-am mo idi? Day takat nga min, tainyam ammom jay boyfriend mo kan kuana. Mamwak lang nagchat-chat da. Anya ti aramidam. Tsaka mo manang, kasla saan a seryoso ni Gary iti relasyon mi. Ay, kat paliiwam Wen manang, siyak salaan ti mga ayat kan kwa na. Hello? Unay na naglamiis ti boses mo iti cellphone. Siguro, napintas ka iti personal. Iso anas kan nga kita ta. Sa di na kaya't mapagkitaan ta. O sige, taiset ko. Sige. O sige ha, katnas kan nga kita ta. Oo, api asyak matlag kan tikit kipaan. Makapa-inlove ka talaga. Talaga? Mamati ka kaditi ko nada. Love at first sight? Medyo. Kastan sa timarikrik na kita. Rosami, kaya't ko nga kita tantumanan, ha? Kasinsin ko ti girlfriend mo. Sino? Ni Annalyn. Ha? Saan ko ang girlfriend ni Annalyn? Saan? Agayam kami lang. Agbirbiro ka nga ro iti agbalin na girlfriend ko. Oo, di ka man. Mabalin ka di asikan, Rosami? O sige, apay kita na saan? Talaga? Wan. Kaya't mo asawan. Sinong bata na kon? Wanan. Agiamanak. Addan girlfriend ko. Insan, ni Annalyn da ito eh. Di mo mat ngamin sungsung batan ti awag ko. Apay nga mawag ka. Damagak la ko ma. Adda ngamin nakita ka picture ka ni Gary ijay wall mo. Anya nga iti damagam. Ipalagip ko kan ka insan. Boyfriend ko ni Gary. Anya boyfriend? Kuna naman asaan ka no? Anya? Friends kayo kanulaang. Kasta ti kunan. O sige, tadapay aramida. Busy ak namin. Bye. Inidap nan ti cellphone na. Saan mat gayam ang nasayat a boyfriend day ta agari? Wan manang. Paglibakan na nga da relasyon nyo? Diyak kayatan ti maki-boyfriend. Apay ket din asaan? Agpapada dagiti lalaki. Ay na, saan na pud no day ta nga ibagbagam? Apay nga ni manong mo? Nagsingpat mat. Saan mo apagpapadaan amin a lalaki? Saan ka man ngagladingit dita? Umay ka, intaket di maki-birthday dita ka aruba. Ha? Sino ti ag-birthday? Diyak mo, imay damot na gayab itay. Umay ka, mapantakit di makipangan. Sika ti ag-birthday, Robert? Wan manang. Ay na, happy birthday! Kadwak to'y ading ko ama nagbabain. Kumusta ka nga, Annalyn? Kastoy latamot. Di mo panpansinan dayta. Broken-hearted ngamin. Manang. Kasta ka di? Ayan na nga, kanan. Mabisihin akon. Ala, umay kayo nga din. Annalyn? Diyak mo a birthday gayam ita. Kasano nga min nga mom? Kat di mon samot amo nga agkaaruba tay laeng. Annalyn, puno ka di timbaga ni manang mo? Broken hearted ka no? Patpat tiyamot dayjay. Sana ka doktor. Hangam na lainga ka mangagas iti kasta sakit. Naangaw ka latta, Ruben. Seryoso Lola ko matay ka nakitigun taway.
Agdato na kumakan ka. Si Kamat Ruben, nagadutin reto kang kaababae. Ngam, di mo matida kayat. Tsak matayb na gitiin retrito. Addain reto kang kaaseksi. Di mo matlatta kayat. Kwa, Jack man na mo iti bagay parts. May salata mo iti babae kahit ko. Jay kaarobayo ka day. Wen, ni Annalyn, Kat ko na mga adda boyfriend nan. nagbreak na ka nun. Di gundaway mon. Uy na, bantay ako ni Annalyn, manipod ita. Nasaya ata si Mangpot kan, Annalyn. Apay manang, kan nagapwam? Napan ko man inalat to'y inted ni Ruben a cake. Anya? HRM gayam ti kursuna. Isa na lay ngagluto. Umay ka, ramanan ta. Si kalaangan, manang. Ha? Di mo kayat? Apay nga aramidan ni Ruben ti kasta. Ne, jakam mo ah. Masapol ka di pa yung adarason na. Ala, umay kakit di. Mapantay di kusina taramanan ta. Umay ka. Annalyn, Ruben, anya ti aramidam dito ruwar ti opisina mi. nalpas kami ng tijutik. Iso di magasak. Agidantan nga gawin. Anya? Ala, umay kan tadda payong ko. Payungan ka. Tapno saan ka mainitan. Ruben, apay nga aramidam ti kastoy. Nagdayta ka manin. Damagan man ang daytan. May salat isungbat ko. Ay-ayatan ka ngamin, Annalyn. Annalyn, Ulitak nga ibagakan ka, Ruben. Naingkabsatan laang teriknakan ka. bayam ko malahang ayatan ka. Aging ka iti awan pa'y lahang ti kayan ayat mo. Amom, bagay kayo ka ni Ruben. Manang, Nakita kayo ang nagkuyog ang nagawid. Intulod na ka dita gate. Apay adi mo pinastret dito'y balay, tanagkapepay kuma. apay ko ma. Agar-aram ka dikan ka ni Ruben. Idi pa'y laang Oh, kastamot lagayam. Apay nga rod adi mo pa'y lasungbatan. Manang, para kanyak, kabsat ko ni Ruben. Ay na, adayo anasaysaya at mutan ni Ruben nga agbalin a boyfriend mo. Ngamday jay agari. At naman sa bali akachat mo. Anya ko ma. Agayan ayatan, Rosami. Dayta ti ammo. Anya? Di nakparitan a makichat iti sabali. Tanalpasan ti relasyon ta. Kastagayam. Pinagay ayaman naklagayam. Adaywan nak, makauma ka. Break tan! Hello? Nasayaan mo, tanakariin ka pa insan. Rosami? Imawagakan ka, taibagak nga isublikon ni Gary. Anya? Nauma akon kan kuana. Kastalatan kan ka? Addan sa bali a boyfriend ko. Kukwamlatan ni Gary. Anya? Annalyn, umay ka ditoy. Darasam. Mabit lang, manang. Oraya mo na. Ay na, nagpintas matanda kita sabong nga itad mo kan kuana. Adda ka matgayam, Ruben. Sumure ka ko ni trabaho ka, Annalyn. Idagas ko lang dagito'y sabong para kan ka. Agyaman ha. Laglagi pong pumaka na yun. Nga espesyal ka para kanyak. Ruben? Agyan mo ta pinatganti awis ko nga kita ta. Apay kit tinasaan. Nagsakit gayam ti maloko. Pinagay ayaman naklang ni Rosami. Gary? Kaya't ko ti agsublikan ka, Annalyn. Mabalin ka di pa'y. Lading hita, Gary. Annalyn,
Saan kan nga ay ayatan? Sinaktan nag-idi. Kat dayta ti makagapo. Tapno mapukaw ang mamimpinsan ti panagayat ko kan ka. Maawatan ka, Annalyn. Ngem kanayon mo kumaalaglagipan. Sikapay laeng ti ay ayatek. Manang, apay ngagsangsangit ka. Annalyn. Apay anagado ti tao, di tabalay da, Ruben. Nadisgrasya ni Ruben. Anya? Saan napad no dayta? Manang! Naudi gaya man apa nagkikita tayo tiyo umay na itay bigat din na ibalay. Ruben! Nagsingpot at tao ni Ruben. Apoy nga isupay tinakapasamakan na itang aksidente. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Ay na, Annalyn. Ang dagwapo a pasyente. Isuasaan kan anak kami suod. Ayan na. Mapan kay J Dialysis Center. Ay na, nagpugis ko. Ay, agawid akon. Nalpasan ti duty. Mamintalo nga umay dito iti makalawas. Sikan ti mga sikaso. Sa bagay, ay na, inspirado ak manin ngagtrabaho. Uray na toxic ti aldaw ko. Siyak, nabannog akon at talaga. Kasapulak ti aginana. Kaya't ko ti maturog nga agmalmalam. Kasanumot nga min, kanayon kang ag night duty. Asino kumatisaan ama stress no kasta? Mother, anak yo ka din ni Philip? When, sir? Apay ama dialysis. Agjijim ni Philip. Ay, isumot lagaya man nagmayat ti pamagina. When, jak mo nga agar-aramat ka dagiti agas nga aramaten dagiti agjijim. Iso ka no tinakapirjan ti kidnis na. Ayan niya matan. Sir, sika ka di ti mga sikaso ken kuana. When, ma'am? Please, be patient with him. Manipod na pasamak ken kuana ti kasta, managpudpuduten ti ulo na. When, ma'am, maawatak. Naruam kamin kadagiti kasta a pasyente. Agyamanak no kasta, sir. Sir Philip, i-connect kon dagitoy ha? Sige. Mabit lang, Juan. Oo, nagsakit mo tan. Inayada mo ta. Sorry, sir. Anay ko. Nurse ka kati? Juan, sir. Apay adi mo amo ti mangikabili ti dagom. Nagsakit. Awan ka diti sa bali a nurse ditan? Sorry, sir. Agtal na kayo kumalaeng. Siyak ti naka-duty itan. Mangayab ka iti sa bali a nurse. Di ka kayat. Ay, worst patient ever. It hurts, friend. Taapay? Nagsakit imbaga day Jaya Philip. Di na kano kayat a nurse na? Philip? Jay pasyente di ta dialysis center? When? Sikan tumanlangan timang tamingkan kwa na? Di dalaan mo mati ado arigrigat tayo. Irritable la unay. Pagpaspasen siya amlatan. Apay, isudalang ayat at darik nana. Feeling na may saak a robot na pagsasawan na latan. Ay, it hurts! Philip, anak ko, saan anasayatim pakitam nga ugali iti ospital? Ag-drive ko latan, mami. Mabisinak. Kayat ko ti malan. No kayat mo, dumagastan iti fast food. Di na pa'y masangong elutuan mo titi kanak, mami. Amo mo agsaksakitak.
Pasensya kan anak ko. O sige, agawid ta. Kat ilutuan ka iti kayat mo akanhan. Pare, kaslasaan kamot nga agday-dialysis. Mayat lata ti pamagin mo. Nagrigat pare. Diakon maaramin dagiti sigud nga aramidak idi. Diakon makainom iti arak. May parit pa iti agsigarilyo. Anyamot din ti kastoy ang klase ti biyan. Di mo pa'y kayat. Clean living ko naman. Kasta ati mayat. Wan gayam, umay da kanto pa Sharon kadagiti barkada tayo, ah? Di na pa yan awawagan ni Jenny. Nadamag na lang dialysis ako. Nagpukaw nakaslasok. Di ka man nagsawi ti kasta. Amangan mo't no busy lang. Kagura kong tibiyag ko ita pare. Saanan anormal tibiyag ko. Auntie, nakasarita ko ni Philip. Mayatan. Agyaman na kiti panang bisitam kan kwa na, iho. Depressed ni Philip. Pudno ka di ang nag-breakdown ka ni Jenny? Isumot ibagbaga na. Day tapay ti may sa apagsaksitan tinakam na. Naplano nga minan ti kasarda. Ang kastamot ten tinapasama. Di kagdanag, auntie. Kasaritak ni Jenny, nagkita kami. Kansan laday ta? Ibagak ka dagiti kagayam mi. Tao may damat sarungkaran ni Philip. Schedule ti panagdialysis mo ita, iho. Kat sapay lako mata na saya at ti tratom kadagiti nurse. Anya nga iti maramid ko, kat nasaktanak nga ron. Good morning, sir. Ma'am? Philip, sumurot kan ko na. Oh my God, sir. Available lang dyan may sa machine para kan. Okay. Sige, urayan ka, iho. Sir, medyo nasakit na ito'y dagong nga itudok ko kan ka, ha? Relax. Anay ko. Okay yan, sir. Agyaman na ka? Sige, sir. Sublan kayon ton, inton madamdama. Nurse. Mabalin nga ingatom dahito itugaw ko. Nababaunay. Sure, sir. Mabitlaan. Aday ta. Okay ka din, sir? Sige. Mabalin ako na panawan. Analin tinagan ko. Kat, Philip tinagan mo. Nakita kami dito yung record mo. When? Sige. Panawan ako. Wanya, sinungitan na kaday di a pasyente? Saan mat? Naano sumat kanyak? Ay, madila siguro timud na, edi siya tinangasikaso kan kuana. Siguro. Ano nga oras kang agawid? As usual. Saan ta na rumrumuar, friend? Saan ta na makapaspasyar? Trabaho matlatan ter aramidan ta. Kat anya nga rod ngay, friend. Ay, kaano ak nga ta makainan na? Kumusta ti panagdialysis mo ita, iho? Mayat-mat mama. Nasken na mayroam ako ni tikasto ebiyag ko. Jaymot nurse anang taming kanyak dahi ta magpagna. Sardangan nyo. Sige. Ma'am, umay kan. Aglugan kan, ta itulod da ka. Saanan, ma'am? Magmagna akon. Umay kakit din. Sige, ma'am. Adamat nang itulod kan ka. Asino day, Jay? Di pasyente mi di ospital. Intuludak dito'y balay. Mababainak nga rod. Baknang da siguran niya. Baknang ti pamilyada manang. Dialysis patient mi di anak na. Mala, umaykan. Nakaluton ni manong mo. Mangrabi ita yun. Philip! Lukatam to'y ridaw! Philip! Panawan na, mami. Tinasayaan. Alaag ti duplikit ti tulbak ti silid na. Anyamot ti anak ko.
Philip! Apay ngagbarbartak ka. Kahit ko lang ti makalipat, mami. Nga maiparit kan ka ti arak. Husto ko madaytan. Okay lang. Inday! Umay mo alaan dagito'y botelya ti arak iti silid ni sir mo. Darasam! Hello, Sir Philip. Nagkita tamanan. Kumusta? Okay lang. Tudukan ka manan iti dago, ma. Sana na nasakit. Sorry, natinag matin. Agsigsigarilyo ka? Sagpaminsan lang. Bawal kan ti agsigarilyo. Amok, pangikat ko lang iti stress ko. Amangan na makita di doktor, ha? No kayat mo nga umatidog pa iti biyag mo. Isardeng mo ti panagsigarilyom, sir. Kas kamatla ka ni mami. Ang agyaman na iti concern mo, ha? Amom, okay ka? Talaga kung saan ka ti pasyente? Sige. Adapay pasyente nga si Kaswak. Subyan kan tulangan inton madamdama. Annalyn, Yes? happy birthday. Ha? Amo ka birthday mita. Thank you. Ngam, mabayag pa iti birthday. Sikatin ang ibaga iti birthday? Dinamag na. Uy, interesado kin ka. Dinamag na pa niya ti favorite mo a color. Dinamag na no, the boyfriend mo. Ando ti dinamdamag na. Nagtal na ka man. Abay, dakas ka din crush kan ka ni Philip. Jack kaya ta panunutan dayta. Umay to ka no inton birthday. Anya? Ay na. Amo namat gaya man ti balayo. Intulod na kagaya man. Annalyn, apay ayakas lamakon konsyos ka. Birthday pa'y mat nga ron. Amangan nga minupod mo nga umay ni Philip. Sino a Philip dayta? Diyan ay bagbagat kan ka pasyente minagday-dialysis, manang. Di na sayaat. Apay amatens ka ngay. Tsaka mo, manang. Itala ang amariknak ti kasto. Isu daytan. Wan na rin. Mayat ka din matlang ti suot ko. Bagay ko. Well, Ti make-up ko ngay, manang. Amang ano nagpuskon. ay na. Mayat daytan. Ingkakiti sangwanan. Darasam. Parang sakasangay mo, Annalyn. Agyaman, nak. Kunak na agang angaw kalaan. Sorpresahan ka kung mga umaya. Hanggang nabuamot gaya man. Ala, umay ka. Umay ka mangan. Sige, agyaman na ka. Nagadugayan ti bisitan. Nag-aawit gaya man dagiti bisitan. Siyak lang ang tinagbati. Uwan nga rod. Pasensya kan, Philip. Saan kan samot unay anaasikaso? Panagrik na tuklay. Kahit siyak tinapanan ti amin nga atensyon mo. Talaga nga inasikaso na. Lumabalin la ko ma. Ngay sobli dagiti panawan nga awan pa'y sakit ko. Agaram ako makan ka. Philip? Awanan Serbina. Jakmat kaya ta siyak tulahan ka sa sikaswan. Saan ka nga agsao nga awan, Serbin? Ken, awan ti masakpayam kanyak, Annalyn. Anya? Ti amok idi. Saan ako nga gayat? Kalpasan ti panang talikod kanyak ni Jenny. Jak malapdan ti reknak nga gayat kan ka. Ha? Saan na mabalin? Hello, good morning. Ay na. Nakaisisam ka itaabigat Sige Mapana ko nag-duty jay dialysis center. Annalyn? Madamdamatan nga agtungtong. Awan ni Philip. Ha? Apay nga awan? Saan ka din schedule na ita? Impanda ka no ija Manila. Seryoso ka nung amin. Anya? Hello? Annalyn? Tiin ani Philip daytoy. Ma'am, kumusta ni Philip? Natayan ti anak ko. Anya?
Di minyawid ijay probinsya. Dito'y min nga itabon. Umayak to. Sarakan ka to. Kat ited ko kan katerigalo. Adi na ited idikan ka. Idikasangay mo. Saan po no daytoy?